mwa bihugu mwe by'amahanga mureke guhangara iki gihugu. Uyu muhungu nge nabahiga Perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo burya n'umugabo mu ngabo burya n'ingabo. Ni umuperezida utari umugome y'ugoramira kugorora n'umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu. Ho yasinigeze ngana ubugari ngo bugugune ngo mugambe ngaya magambo ndi kugamba n'umuhango w'ubugari. Aya magambo ari mu mugambi banga anaza banga. Uyu mujama bamwita boyfriend. Ese ko tuzi ko boyfriend ari umukunzi w'abakobwa, uyu mujama akaba yarise boyfriend. Reka tubanze twumve uyu mujama uburyo akoramo. ari mu mugambi. Paul Kagame n'umugabo niwe mu perezida udatera abapipo gupapa n'umpingu ko ari perezida Patrick sina papa mfite perezida Paul. Ni wongera kuvuga nabi iki gihugu wa mahanga, mbikubwire neza nzaguhuragura nzagushwishwagura. I love you President Kagame, I love you. Uyu mujama bamwita boyfriend ameze gutungura abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku rubuga rwa YouTube bamwita boyfriend, kuri TikTok ni boyfriend. Uyu mujama akomeza kubica bigacicikana, aho uyu mujama akomeje kuriza cyangwa se gutuma imitima y'imbaga nyamwinshi itenguha bitewe n'amagambo avuga agiye atandukanye. Reka dukomeze twumve uyu mujama ni gute akoramo, n'ubuhe buryo akoramo, ni gute. I love you, our excellence. I love you, Paul Kagame, his excellence. Narakubwiye uko umunsi wira undi ugacya. Impano ziriho papa. Niba uyu mujama ukunda uburyo yakitinga bamwita boyfriend kuri TikTok ndetse no kuri YouTube, uyu mujama wagenda ukamufollowinga ndetse ukamukurikirana. Nimba wakunze uyu mujama twabazaniye ndagusaba ukana subscribe. Reka tubanze twumve uburyo uyu mujama akomeje gufata imitima y'imbaga nyamwinshi cyane ku mbuga zigiye zitandukanye. Oya kingura mukanda tureka kunyita amarira, ari wowe uneza ya marira. Na n'ubu gisindi kurira ukurera siko barera, nanjye ndi wakabarebe nyamara babura barera. Uzanjugunya mu marebe epfiyo ngiyo mu mariba. Numvaga nzabuwa marina nkajya ndiripana na marina ndetse nkajya rafu na marina ndetse umugice ari marino none wanyamuye marina. Uyu mujama boyfriend aho ngaho naho yabwiraga abantu babana na ba mukadata. Ahanga ameze nk'aho abwira mukadata. Reka twumve noneho abwira abakobwa. Reka twumve. Everita y'umumura ndi gutaka ngataka nk'uwo bari gukata. Kristo Yesu mumutaka nsigaye nsa n'uba mu gitaka. Nabuze nanjyana muri takataka, iyi si ndumva nanayitoroka. Patrick nanagatoroshi itorosho yo ni mu biroto. Natuwarete yabo mwitaho ni Patrick ngiwe ndutira geto. Iyi shati bayita ingutiya, navuga sidara kuri matora. Igitanda cyanjye n'urutara, nabuze n'umuntu wamutora. Kristo watikana itu. Ndabizi nawe ahantu uri hose uyu mujama ameze kugukora ku mutima, amaze kugutitiza kuko uyu mujama ararenze. Binakora ni ibintu bimurimo. Komeza utege uyu mujama. Mwibutsa ko uyu mujama ku rubuga rwa TikTok bamwita boyfriend ndetse no kuri YouTube ni boyfriend. Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize buresi ndebe ko nasoma ku gasosi. Agasosi nakaba bosi. Uyu musore ndi simpo muhaye sampo mora ndi sade ayisuye ndasaba buresi. Yesu Kristo mereza umusada ku Kristo ndayase. Oyo ndatawe. Niba wemera ko uyu mujama arenze bita boyfriend, nagira ngo usimbukire ku rubuga rwe rwa TikTok bamwita boyfriend ndetse no kuri YouTube bamwita boyfriend, ubundi tubashe gushyigikira impano nyarwanda bro. Up.